Za taj doček i za počast takvu Vojevodi pisu i junaku. Onaj pope začuđeno reče: znaš, Vojvodo, zlo nas samo ječe kad dolazi knjaže i vladika, a za sutra to nije prilika. Pa kada htjene knjaže dolaziti ili neki od naših vladika i crkvenih i drugih nastavnika, ako zvona ne mogu zvoniti, ti će zvona sa lomne skinuti. Pa dočekajte poznate ljude, se jutra mora